gikanu cyo bakebye noneho barangije bamucurika mu gitsina cy'intuza cyo hasi cy'intuza cy'uruvumba rwari ruhari. Ngewe ni nanjye wahageze mwambika nk'agatenge bamwambitse ubusa buri barangije n'ubundi umutwe we twawuhebye burundu. Gitondo dugasanga ari umurambo, nicyo kintu cyaduteye agahinda kandi ntacyo yakoraga nawe yakubaganiraga, yari umuntu witonze witurije. Ntago ari urupfu rwamwishe n'abantu bamwishe. Mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Winkingi habereye amahano ibiteye ubwoba ibyarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa, abandi barwara imitima. Aya makuru nuyumva nawe uraza kurira nurangiza wifate ku munwa. Umugabo w'imyaka 60 y'amavuko yicwa urupfu rubi cyane kugeza amagingo aya ngaya. Umutwe wiwe ntabwo uraboneka, dore ko abamwishe bamukase umutwe barangiza bakawujugunya cyangwa bakawujyana, kubera ko kugeza amagingo aya ntago umutwe wa nyakwigendera w'imyaka 60 ukomoka mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Winkingi wapfuye ku itariki 21 z'ukwezi kwa 4 2026 nibwo bamwishe. Kugeza amagingo aya ngaya abaturage bari gushakisha umutwe we, kugeza amagingo aya ntabwo uraboneka. Urumva ko banje gushyingura igihimba cyo hepfo, umutwe utaraboneka. Ubugenzacyaha buri gukora iperereza kugira ngo hamenyekane uwishe uyu mugabo w'imyaka 60 y'amavuko wishwe urupfu rubi cyane akicwa urw'agashinyaguro, dore ko abamwishe bamukase izosi ndetse bakamutera n'ibyuma mu nda. Ibi bikashengura imitima ya benshi, bikariza benshi, abandi bakifata ku munwa. Ubugenzacyaha buri gukora iperereza bufatanyije na polisi y'u Rwanda ikorera mu ntara y'Amajyepfo kugira ngo bamenye cyangwa hamenyekane ikishe uyu mugabo w'imyaka 60 akicwa, umutwe wiwe ukajyanwa. Kugeza amagingo aya ngaya abaturage bari kwibaza nimba ibyaha byo guca amashu byagarutse cyangwa ibintu byo kuca abantu imitwe bakayijyana kuyigurisha byagarutse, nibyo bari kwibaza. Kandi bavuga yuko uyu mugabo yaherukaga ku isantere arimo aranywa icupa ry'urwagwa nimugoroba, ahubwo ntibamenye igihe yatahiye ndetse ngo no gutaha ntago yageze mu rugo. Nibwo umuryango wa nyakwigendera usobanura yuko uyu musaza wabo w'imyaka 60 yavuye mu rugo agiye kwishyuza amafaranga angana n'ibihumbi 5 yararimo cyangwa bari bamurimo, nibwo rero atigize ataha. Uyu mugabo asize abana 4 n'umugore nawe, bivuze ngo ubwo n'umuryango w'abantu 6. Umuryango we uri mu gahinda n'amarira bitewe n'urupfu rw'umugabo wabo, cyangwa abana bari mu gahinda bitewe n'urupfu rwa se yapfuye urupfu rubi cyane, agapfa urupfu rw'agashinyaguro. Abaturage bavuga yuko uko byagenda kose wakoze bino agomba gufatwa agatabwa muri yombi, koko icyaha yakoze n'icyaha cy'indengakamere, kwica umuntu ugashinyagurira n'umurambo. Umuturage wabonye uyu murambo yaragiye guhinga nk'uko bisanzwe, nibwo yakebutse gatonya abona ikintu kiryamye, abanza kugira ngo ni umuntu waryamye mu ishyamba cyangwa wagangitse mu ishyamba. Nibwo yegereye gatonya abona ni umuntu, arebye haruguru abura igihimba cyo hejuru, ndavuga umutwe. Mu kubura umutwe arasakuza, aratabaza inzego z'ubuyobozi, inzego za polisi n'inzego z'ubugenzacyaha buzihita zihagera, zihita zitangira gukora iperereza. Rero iki gihimba kimwe kiri kwa muganga, bategereje ko umutwe uboneka kugira ngo bashyingure umuntu. Ngayo nguko rero aya niyo makuru aturutse mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Winkingi atugezeho none aha ngaha. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano, amakuru nakagaruka. Nibirwa bwa mbere ugeze ko no muyoboro, kora subscribe ufungura inzogera uzajya umenya byinshi dukora umunsi ku munsi.